Kublaya pi warok ki pralog ki wasnyaw suk wo pat ye ki video hau new channel te hakani ke video kwa open snyaw chapi wadapan bana u Donald Trump wadang pten iya kalam ya suk wa ka Iran wo la jakmat weda jan poi no ki chawakut yong ini iya kalam weda jan kut no katma weda wai no ki ya ka Strait of Hormuz Hawakam te ne liang ka Iran ka mon ongko hajrong ini iwapan bana u Donald Trump te ton ab iya kani ka video hadu wakut kanang wayo tip iya wasakhet te chwa wos dangi ye subscribe your new channel we knyon how to bell wem hai tu kanang wayo pten cho phiu yo ye ki video wathame te ton dangi ne kasngi u Donald Trump da pan bana u hatut social day wa ong wa yaklam yasuk yo pankut ya kathma wa phraphau sos ngi wa ka Iran to I wadadet we sa sawo ya hundon hi ki waro arliang we dei wa ong le wa ya karai wa khadu muslim de daw yo u pan bana ya ka we daw man ko ka good news we da pentip ule wa yaklam to wa wai lut plak ne ya ka luti duriaw namo ka Strait of Hormuz kam na chwa we ka US le upandam no ko ya ka naval blockade ko wada block ko hapot ka Iran we yo cha ya ka Iran wo dai lai lo ye ipniang yong ka kam na chwa we ka Iran le to upandam we to de uperkhat ko le de we was dang ya ka project na nuclear bomb yong ka ne ni jakmat we iwa khadu to ka Israel le to dam no ko hiar thma ya ki Hezbollah ha Lebanon we ke Iran le to usai lut no ko ye ki bomb wa bu ko chapo ha Strait of Hormuz hakin roof house ngi ka ceasefire u Donald Trump da pentip ule wada deb ya kalam u he to wa ini wa ki he ka Saudi Arabia UAE Qatar Turkey Egypt Jordan Bahrain wa Pakistan haka conference call neite wanda phone ule ya prime minister ka Israel we hadu kate waro ki de ya karchan ki ye watrwa u Donald Trump ya ka Iran we heyeto we ini ka Pakistan wa ka Qatar le dadap ya kalam ki wa ka Iran de wa lai chateran we da pentip ki le wa muslim de daw panman biang ya kalam ya suk haperdi ka US wa ka Iran yo ya baj ya suk no halor ki te ki phang wa da kular wa ya kalam tang wa wat haden wa da depan bana u Donald Trump wa ka Pakistan kamte ka Iran dang pten bai ko ong wa ya kalam to du heyeto wo penkut ya kathma we wo wa ya ka Strait of Hormuz we mkan thup ya ka project na bom nuclear yong ka we ka IRGC da khut ko le ya ini I wapan bana u Donald Trump kam ka propaganda namo wapan big he u Trump ya ki wa bon dei wa ong le wa hadu ka tempu u ya kalam ki he ya to wa ka project na bom nuclear ka Iran dei wa ong le wala da wa ya ka Strait of Hormuz le daw ko hapo I control ka Iran he tang wa u Donald Trump wan chikat tu da ong ma ong u wa iwa kong san do wa yaklam to hajrong wo pendam ye chna bom nuclear ka Iran we yaklam yesuk haperdi yong ki da fil kole nei da wam ya bai ka Iran he yato wo pendam ya ka project chna bom nuclear yong ka we katele ijo hibiang ongko wa yaklam mkenthop ya ka project chna bom nuclear tele de to kamte mud hakani ka sen le mlai bai hi yaklam yasuki tang wala da lai bai won ini iya kalam ki wei wai no ya kaluti duriaw mudaw yarab ha ichibun ya ki wabun kiri wei daw hier do no ipniang le nei ba kam waman kate idor pniang ha India da kudor ida santangka chilitar wei lada mwai ya kaluti duriaw daw kudor chocho ina ka santangka le tangwa iwas nyau si wanto mpuyodor ukut kani kathma wei lada mkut kathma mud mwai ki ya kaluti duriaw le wei ida wa ong okamte to nin kasngi da mi ki report wa ka Iran da plan ko sop wa siat da ki missile wa ki drone ya ka Israel wa ya ki wi1 ki Gulf nation wa kanthop ya ka UAE Qatar Bahrain Kuwait Oman wa ka Saudi Arabia we mto hidu ka Iran wa plan wa strike ya ka Israel u Donald Trump wa prime minister ka Israel le da deb ya phone we da deb ya plan ki wa strike ya ka Iran hakasngi Tuesday tang wan ne kasngi wan u Donald Trump da pantip u wa daw dam chwa wa strike ya ka Iran kat wa da karpat ya u da ki he ka ri Saudi Arabia UAE Qatar Turkey Bahrain Kuwait wa Oman we heyeto wa ini ka Iran da ong ko le ya wasi munir wa kam uchani ko ya ka US we boy daw strike ko ya ka Iran ha iwan ipor we la da kamte ka Iran le daw strike ka la ko da iwadang jor we da iwak thangan nya ya ka US wa ya ka Israel te wat hajrong wadang lai baj ya kalam yasuk ka US wa ka Iran le
ตังว่าอียามหามเฮียธมากวียากวีวันดังเต็นอีฮัดดูกัตเตเลเวยมปุสเนียวดอร์อุกุดกัตมาตังวันละดาเจียวกุดก็ดาวมันก็กุดนิวส์ในบาดาวเฮียดอร์อีพเนียงในอีวกัตเตเวลดามกุดกัตมาเวมว่ายากลุตีดูเรียวดาวกูดอร์โชโชอีพเนียงนักสันตังกาเลแต่ดูกินอีดอนฮิกิวกว่าโอเปนสเนียวจะพีอย่า subscribe ไว้ไลค์อีกวิดีโอขนังไว้ยกเต้นโชโชพิวยออีกวิดีโอทำให้คุบเลจิบอน